I've come to the end of myself. My hands in the air, Jesus, I've got nothing left. And I wanna keep singing, but I'm feeling the weight. I'm seeing the cycles of all the hate. Open up those heavenly gates, those heavenly gates. We cry, justice, freedom come. Open up those heavenly gates, those heavenly gates. We cry for mercy and for your... Ja, via le tua le nea fiafi. Ja, whaptai le tua ilo nā lofa mano nā ngalelei. Ja, whapena na toe tātou whea iloa i le nea fiafi lungo le tātou por kalama. Ja, whaptai fo i le tua i le ola mare mānosi o lo tātou maua pēa. Ele ngata i lea ia o lona puipoinga malona leo leonga ia i tātou i le aso ma le aso. Whaptai i le tua i lona whaamaloronga. Ele ngata i lea ia o lona whaatasi mai ia i tātou i le aso. Nā te re i tūla fo ina i tātou. Ia whaptai e la i le tua i le nei fo ia wanoa tā ua. Ia leo ua whaamanoa i tātou te toe mafuta i lungo le tātou por kalama. Ia o lo por kalama le nei o le Jesus is the Answer podcast i le nei a fiafi. Amen. Ia o le tātou por kalama ia peo na masani ai ia stofi taitasi. Ia ilona i tu lae valu. Ia leo tāle valu ia leo a manta le tātou por kalama. Ia o le vi inga ma le whaktai na i le tua wa Oina talo o le a tātou whape nei lungo le tātou te penga whailangi po tātou por kalama i le nei tu la po le nia fiafi. O wai mea tātou te wheo ai ia ia le oti. Ia ai te ritonu ona o le alofa ma le anga le lei o le atua. Ia te oe maa u le nia fiafi. Lea ua whaavanoa i nai le nei taimi po le nei foi i tu la. Ia po le nei fiafi tātou te wheloa i ei lungo le tātou po kalama. Ia o le vi inga mal whaataisiri nai whaafo i le atua. Ia ono rona ngalelei malona rofa. Ia i tātou i le aso ma le aso. Ia o le masinga o November nei lona aso e furu matolu. Furu matolu nei masinga. Ia vi ia le atua i nei aso i tele o tātou waulia mai. Le ngata i leo le masina o le nei tausanga November. Leo ua tātou o le masinga ua tātou ta ua o le masina o aso. Masina whaapitai. Ia tari tonu pe toi lua pe toi tasi fo ini mai aso ia ona tātou whaamanatu la i o le aso whaapitai. Ia whaapitai i le atua. Ia tari tonu o nei masinga ia. Ua tau ona tātou maua le loto fia ma le loto oli ma le loto alofa awa o le vai aso nei o le vai aso whaftai o ia mino le masina nei o le masina o le aso po le masina whaftai ia o ai le ave le whaftai no le atua le te tau na tātou ave le whaftai i le atua ma le vi inga i le atua ia awa na le au noa le atua malona alofa ia se manu ia tātou te re whape nei. Lea ia whaptai vi ia le tua. Amen. O lea ia. Nea fiafi ia. E whataro whatua i lau por kalama i nea fiafi. Ia te oe o roo maua ua mai le nei por kalama i le nea fiafi. Whaptai le whaavanoa. Whaavanoa ina o lau taimi. E te mai mua mai ai ia e le ngata i lea
o le whaatangaina o le tātou polkalama i te tonu o lo maota. Ai le ngata i lea, tonu o lo palpai ngā ruenga, tonu o lo taavali. Ia po whea lava mea ua e maua mai ei ma e mātamata mai ei le neia fiafi lunga o le tātou polkalama. Ia o lea ia e whaatalofa atua i le tātou polkalama, li suafa manu mālo Yesu ke riso. Ia ai i le whaangaloina fo i le tātou polkalama, ia le whaatalofa. Ia i whioi o le tāla lei, i le neia fiafi. Whaatalofa atua i le polkalama, i sunga i whawhia ngainga mo o tau whalitua. So se whata whaitau langa o lo o tau ngā lulu e le nei tolope o lo tātou iai. Whaatalofa atu le polkalama ia te o tau. Whaatai la o tau nofo talo. Whaatai fo i la o tau turi vai. Le ngatai leo le upo le atua o lo o tau la unga ina i lea sa. Ma lea so sa ona ina ia. Whapea na ona malo rosia nganga o tangata. Ina ia la tau mawaa pea i le atua. Ma mausa o tātou ola whaalea nganga i le atua. O lea ia e whaatalofa atua i polkalama. Ia i whioi o le tala lei le neia fiafi. Ia e le whaangalo ina fōi nei ai o tātou tamama tina matua. Au sino se o tātou atunu. Ia i le neia fiafi. O whea lava le mea ua e maua mai ai ma e whaalongolongo ma e mātamata mai ai le neia fiafi. I lungo o le tātou polkalama. Ia whaatalofa atu le polkalama ia te o tau. Whaatai fo i la o tau tapua inga i le aso ma le aso. E i lava tala e le sili lava tai na i lo tapua. Tari tonu o lo o tau tapua i le aso ma le aso. A o alo whaiva atu o tama whanau i whi au mga ruenga. Ia a wale tau singa o a inga. A whai fo i le nea fiafi o e ta o tau lia i whale mai. Ia le ngate leo po o whale ono tūlanga o le tino. Ia te talo i le atua ina ia whapenao na wha malolo. Ma fōa ia tupea le malosi ia te o tau. Lea ia e whaatalo whaatua i le polkalama. Ia o le Jesus is the Answer podcast. Ia po o Yesu o le tali podcast i le nea fiafi. Ia te o tau. Ia o na se e mai e leo sa o whaatalo wha. Na i o ainga. Wo mai e masani i lunga o le tātou polkalama. Whaatalo whaatu le polkalama o le Jesus is the Answer podcast i le nea fiafi ia te o tau. Whaatai la o tau tapuai, whaatai fo i la o tau lango. Ele ngata i lea whaatai fo i le sia ina o le tātou polkalama i lungo o te penga whainangi. Ia ele ngata i lea, ia o lo o tau anganga fia ma lo o tau anganga sangisangi mai e o mai e tātou te whaalongolongo i le upo le tua. Amen. Lea ia whaatalofa atua i le polkalama ia i le nea fiafi. Ia vi ana tua o se whaatalofa nā ma se whaatai le nā i le nea fiafi le matali nā ai o le tātou polkalama. Ia ea mai le nei vai aso. Ea mai whi au mga ruenga. Le ngata i lea ea mai le ainga. Ea mai le whanau. Mai fo le ka le sia. Amen. Ia whaatai le tua ke ro ko ngi aso. Tore ngā ki mō mai ar kai au. La lango ki mō i a mako i le Bay Area. Le ngi aso. Whaakai fo i rea kua ua kimu. Awa e au ngār kimu. E au ngār kimu e whaasusu i nā ele lau ele. E au ngā fo i le kimu e whaaingo ai mangu whe korofi. Ma mangu whe le lei. E lo fo i ngei me o mangu fia ingo pei au kako. E au ngā ila le kimu. E au ngā kimu kele au kako whaale fia le kimu. Ai le au ngā le kimu. E au ngā i mangu e fia ingo ai mangu fia le lei o mangu whe korofi. O mangu o kami solo i lunga lau e le. Ia, le nei aso ia. E whaatai e la nea tua i lona pui ngā ia tia. Ia wa o launga luenga o lunga le awala. Ia whaatai le tua e iua ina ma se ea le awala ma ti munga nei aso ia. Ai whaatai le tua o lewa ma nawa mai i ngā luenga. Saunga le mū mea uma.
lona puipuinga i lunga o awala. Ia leo wa tau nuu mai fo i la inga. Pei loa i ma le tōrua ma le afine. Ia o le vi inga maua lunga whaftai i le tua. Whaftai i le tua o leo wa. Tatou manawa mai fe au mga luenga. Te tonu fo i tele o tātou ia ua manawa mai fe au mga luenga ni ne fiafi. Ia malo ar ngā lue ne aso. Malo fo i whinau. Ia ele ngata i lea ia e fo i nisi o te ngata ua patua a mata i ngā luenga ni ne fiafi. Ia lofa le tua pui pui o tau i lungo o ngā luenga. Ia malo lava wha malosi, malo tau ata i fe au mga luenga. Ia awal tau singa o tātou wainga i le ngata i lea o tātou e kālesia. Amen. Ia whaftai eila i le tua to le tātou ainga i le ne fiafi ia. Awane i ngalo share tātou Paul Kalama. Share tātou Paul Kalama i lungo o Facebook ma le YouTube. Ia ai le ngata i lea ia. Kango e sani ngai o friend, ngai o ainga tātou Paul Kalama. Ina ia maua se avanoa mai tātou te mafuta i lunga o tātou Paul Kalama ia. Mawhanongorongo le upo le tua. Amen. Ia, peo na ufai atu ia o le nei masinga o le masinga o le asu whaatai. Te le ame e tātou te whaatai i le tua. Whaatai i le tua i le ola. Whaatai i le tua i le malosi. Whaatai i le tua i ona whaamanuianga i o tātou a inga. Whaatai fo i le tua ona o le loto fau o tu ina atu i a te oe ma. Te long tatono nei masinga. O se masinga alofa, whaamanga roai. O ame na tutupu, po o ani we ese singa, po o angi differences. Ia. Lafo, lafo i nuu i le ai ngā mea i le isiao ngā. Ai ia whapenao na tātou maua le whea whani, maua le whenga loto whaamangalo, alofa le tasi i le tasi. O le ua lata i le masinga, pusa e mua tātou te whaafetai i le atua. I le ola ma le malosi mo na whaamanuianga e le ngata i leo le whaolatanga. So o tulo lisi masina, ia, o le tātou whaafetai i le atua ona o lona alo pele to tasi. Tātou te whaamanatua ai le aso soifua o le tātou wali i whaola. Yesu ke viso, so o aso ka masinga fia. Masinga muli peia e a maka mai le kausanga i o mea ngā kukupu, po angi mea ngā kukupu i lo ainga, po angi, o le alawa, ai whaai o ar kausanga i aso fia. Lua masinga so o le masinga fia whaafekai, veri whaafekai i le alii, whaafekai i le alii i mea uma. O lo lisi masinga so o ai masinga mulu ni kausanga. Kako whaamangako ai lo ale. E whanau mai o Yesu ke wiso. Amen. Ia whaafetai e ila i le atua. Whaafetai i le atua i le ola. Whaafetai i le malosi. Whaafetai i lo ua inga. Whaafetai i o wo. O masangi i a te au. Vi ia le atua. Whaafetai i le atua i mea uma. O te whaafetai fo ila i le atua. O le masinga nei. E toa i le tasi tausanga. O le tātou Paul Kalama. Amen. Toa le tausanga. I le masinga nei. O lo whaia pēr le tātou Paul Kalama. O te whaafetai i le atua. Ona o le vision sa ia tuuina mai i a te au. E ala i le Paul Kalama. Le suia inga e le atua le o langa sa iai. Le o langa whainga tā sa ola ai. Sa ili le atua, sa o te talo i le atua. I le suia inga o le o langa. Ua mo mia le na toe ofo i na atua uola i le atua ona ua uma mea ne nei lalulangi. Nga o mawhatianga le mea ngā o.
E ui ai ngā fia ai leo langa I mea whaatino mo tu ina naunga o leo langa. Ai na o ai a te au mea nā o le la wā. Ua o le la wā sa vali I mawhatianga ma whainga tā o leo langa ua o ia ule manatu fo ingale ua tau ona whai se suinga. Ua mea le a matua I fo a ma vai atu ai le nga ue le na o seo langa I tau wale ai ma upuia I tangata. Amen. E fiu wala e tau tamawhai atua. Ea ai le o ia se manu ia ona o le ese mea na wha mua ai le o langa ma whahinga I ai le o langa. Ea ai ina ua o sau ma avelo uola I le tua ma o whaia se whai unga le lei. Mo a ua ia. Ina ia o le lei. Ina ia o le lei mua. Ia ona o sau le avatulo a inga. O te whaapitai ai la I le tua I le maa losi o lana musumusunga. O lona nganga pa ia tia ua o ma whai ei ona whai se whai unga le lei ma se whai unga poto. Mo a ua ia. Ina ia o sau e avero ola I le tua. Amen. O te re o whapea ho ila o sau lo e avero ola I le tua ma o suila o langa o na whaiti ai la I o popo ngā whainga ne ai. E le ai ui a whainga tāma popo ngā. O le ai o le ai sa wali I lungo popo ngā whainga tā. Ngai pe kako ke mai e aveo kako ola I le tua. E kako I ui a whainga tā popo ngā o le ranga. Aisia, e anga e fo I o le ai tātou te tono o lalo rangi. O le upu, lalo, langi. No ingo kako le lalo mai ma le langi. O le tātou te ola, le te ola I le o langa. Whainga tā o le nei lalo langi. Ia e peifo I lea o le li I whaola. E mo ia sa iei mamalu, mapa ia le li I sa iei. A o tu ua uma mea ina I le lalo langi, I le langi. A sau lalo langi nei. Ona o le alofa ia te oe ma. E o hoi la ina sau Yesu I le lalo langi nei ola whaatasi ma tangata. Ua tino tangata le li I whaola. Ai sa vali fo iai popo ngā mwhainta. Tele popo ngā na ui e Yesu. Ono le whainga tā o tangata. Pei fo ila o tātou tangata kewisiano. Pesu ia o tātou langa, tātou o langa. Ta te teo mai au na mwhailwhina ngaro le atua. Tātou te ui a ia popo ngā mwhainga tā o leo langa. Amen. Lea ngā te whaftai e le atua. Ona o le vision sa ia tu ina mai ia te ina ia whaile po kalama whaonga ina au ia malo a inga ia o nisi fo I au na ma te teo mai e wha malusi ma porfora le upo le atua mta la I whina ngalo Yesu ke viso I lungo te penga whailangi. Ia wan me mo ia sa mamao alea le tūlanga ma ko I mamao mara o mawhau. Ongo o se tangata tele se I loa po se ata mai le tuspa ia. Yeah, I know some part of the Bible, you know, isi mea pa ele I o lo ele lo roto tele sa o I loa tuspa ia ona wa o se tangata sa le fie fai tau tuspa ia. Yeah. O te whaktai e ila I ne tua. Na mata mai al te ato po kalama. O tala anga fo nei po kalama. O le mea monia. Sa whaalango ai rea nganga pa I o le tua whainga o te ato po kalama. Tala mani moni. O au
o lo to olua ia ma le ale i sauna le au na ia tala le lunga o tātou pukalam. Sa le se mo ko ile es experience winga le o au. Ile whainga o pukalama pe whapea ona live i lunga o YouTube ma ei ma se mea whapenga. Ei ma se experience. Ia, ai sa o whaalongolonga i le anganga pa ia ma whaalongo o po a me o le mea wha mai le anganga pa ia kia le whaakau. O whaakau. Ia. Na whai umai e kūranga a maka mai ar ka kūpokalama. I le laso lufu walu o le masinga ngei, o le masinga ngei a koe kau sanga. Kalunga whai ka kūpokalama. Ia, ai la matanga inga me pokalama sa alu sa lele lei, sa pa le tonu, e alu moku, glory, le glory le camera mea uma whapena. Ia, whai le whaakau le wifi mea uma whapena. Ai whaftai i le tua. Leo sau wa tātou pokalama. Leo ua matango fie mea uma ua mangingo, wa ke le fo i le malama i le tātou pokalama. O le afiafi lani, o le afo, o le software le whaangae le taimini. Amen. O le software le ka o le pokalama le ka o le StreamYard. O le pokalama le, po le software nga a maka mai i whainga o le kako pokalama. O le mea fofongia, nga a maka mai le software le o le pokalama le o le StreamYard. E alu nga o le si software le nga a maka. Alu glory. Lucy le connection. Le anga leo. E ia backfeed o le leo. Mea uma whapenga. Nga maka mai ai. Papi o le afo le kausanga o le afo le saunga o kau. Nga sui ei loa, nga maua ei loa la i o le software fau le nga saua ei loa kakpokalama ua le lei mea uma ua. O le vai aso la linge. Nga saua le anga koe whi mai a, koe foi. Koe alu koe se va aipo le ase se senga. Koe whai le software le nga maka mai e le pokalama. Ia o kaunele ia koe whai, koe kokongi. Koe alu koe backup mai la o account mea uma i le software le o le StreamYard. Le ala o koe whai, le ngau kaung test, I think was last night or 2 night before. Le ngau test ai. Ke roa. Mea uma glory, mea uma o whonga lua ke le malama inga ua. O re kako pokalama la i ne fiafi. O le whaalu aku i lunga i le software nga a maka mai e le kako pokalama. O le masinga nge o le aswha ngau. O le tātou pokalama i le aso lusful malwad. O lea foila. Lea fo ua la a koe wha ma koe wha mangaku e kausanga o le kako pokalama. I le software po le pokalama po le StreamYard. Nga a maka mai e le kau whaunga mai o le kako pokalama. O le si la software. O na ku umor kemingi, we still using that. But as right now, o le ua ai aku. Makua i mangai a le makua i mangai le mangingo. Mangai le mangingo mai koe mangai le mangingo le leo makulanga uma whapenga. Leo wau koe apa e le software a maka mai ai. An software nga ka wau nga mai kako poka. O software nga sa mangai nga le lei uma i mea uma. Sa le koe ei se whaale kongo mo ia ingai whaale kongo le kiki pa anga mangai a kure nga o nga hol mangingo ia ma le leo ma koe mangai a leo o kango aku test le kako a tingo karako anga pongo koe testing a koe le everything is good wa le lei mea uma le leo mea uma ma koe maka ngofie
O ke whawhikai ai la I lea kua. Whawhikai I lea kua o ngā. O le vision sa I tu ina mai a te au o te ngalue. Molok to o lua ia e maise lona au auna. Mai Samoa. Le sunga ia tala lei. Ia. E ala I tātou pokalama. A tonu e le tō tele. O nei pokalama. E whaingane. Nge ke ua whaapea ngisi. Usanga ua. Kele I o whaingale o pokalama whaatala I lungo te penga whailangi. Ua tele fo I tala tangata e whai ai ma mea whapena. Ia. O le nei pokalama ia. Ia. E whaingale o pokalama. E leo se pokalama su e ngi vi inga. Ngi o mako vi inga. O leo se pokalama e ka ala ia kuai. Le mako e kalisia. Mako inga karikongunga. Mako langa whapenga. O pokalama nei. E tau waile le lei o Yesu ke wiso. O Yesu ke wiso le whaaola. O Yesu ke wiso le na awina mai e le atua. Ile lalo langi nei. E maniu ona o oe ma. O Yesu lea e tātou te talia I o tātou loto mo tātou o langa. E whai maa lii ma whaaola mo tātou tangata. Ina ia tātou maua leola e whaamabau. Ua pau lava le nā. A o sesi atu langa I tua atu. Ia, o le nei fo I pokalama. Ia, e le whaia ingi ti pei. E po nesi atu langa. Ma le nei tō pokalama e talia so se tangata. E talia so se tangata. Po so se ko ainga e ka nisia ke loko wai e talia lava o e lunga nei pokalama. Amen. O Yesu na sau mo tangata ang sala. O ai tangata ang sala. O oe ma. E le isau Yesu se e kalesia. E le isau Yesu se tantonunga. Po wai le kalesia sao. Po wai le kalesia pepelo. Mea whapena. No. Na sau Yesu ona o oe ma. Ina ia tātou maua le ola e whaapapau. Amen. Ia o le anga tonu lava nā o le tātou pokalama. Pe ona o whai atu. Pe ke loko assembly. Pe ke loko iki. Pe ke loko pope. Loko māmonga. Amen. O mai. O mai e tātou te whaalongolongo le upo le atua. A whai e ese sau manatu. Ese sau. That's on you. O lau lava oe. Lau lava taritonunga na. A le pokalama nei. O le taritonunga o le pokalama nei. O le tala ina le suafa manu malo o Yesu ke wiso. Ina ia e maua le whaaurutanga. Ia o maua le whaaurutanga. Ia e talia Yesu. Ma o talia Yesu. Ma ia e tātou maua le ola e whaapapau. Das. Karikongunga o le pakako pokalama. Amen. A whai e ese sau taritonunga. It's okay. Amen. It's okay. We're not here to force you. We're not here trying to, e pule a e whai a e oe lau whiwhiringa. O le ala nā na tu ina mai e le atua I a te oe lau ai a te tau. E whai a e oe lau oe whiwhiringa. So, we don't have no, e re o ia I mātou se whaatanganga I mātou te fosi a toi oe e whai lau whai unga. No. O le anganga, o le pokalama nei, o le tala I atu o le fina ngalo o Yesu. A o oe e te talia pe te talia. That's on you. Amen. O le alana ia o te whaafetai mātou te whaafetai e ila I le tua. Ona o le masina nei. Ia. E a toa I le tasi tausanga o le pokalama. Lea e watu ai le anganga whaafetai I a te o tou. Whaapitai la o tau nofo te talo mo le tātou pokalama. Nei tau sanga e tele ea, e makwa umi a, temi umi.
te whaapitai ai la i le atua. Ona o le au a toa le tausanga. E le o se tempupu, taimi umi. Talo fo i la i le atua ia umi pea le ola au auna e le ngata i lea le malosi. E mātou te o mai e wha au au ma folofora le upo le atua i lunga o tātou pokalama. O le ia, e moli atua i le nganga whaapitai i anti o tō malawa. A inga wo mai masangi o tātou pokalama. Ia i la o tō nofo talo. Ia e a vea nei taimi ia e o te whaatalofa atua i foi. I siau whaifi au po ro ta mawha le nganga mo ro tina wha le nganga. Ia Wesley i se take. Ia marwhalitua ia wā ma le nofo i alo i le nea fiafi. Whaatalofa atu po kalama o le Jesus is the answer. Podcast ia te o lua na i o matua. Whaatai fo i la o lua nofo te talo. Ia mo maua. Ia ma le tātou po kalama e le ngata i lea whaapele au auna. Ia tala lei. Whaatai i aso umo lo o whaapena lo o lua talo sia i le tātou po kalama i la o lua talo. Ia o lo manatua tupea o lua i talo sanga. Talo i le tua i e whaapena na whaaposia pea le ola ma le manosi i a te o lua. Ina ia whaapena na lua au auna i pea e whaile ngā luenga le tua. Ia e le ngata i lea. Ia olona e kālesia. Ia maona tangata o lea. Ia whaatalo whaatua i porkalama. Ia te o lua na i o mātua. Ia le ngata i lea. Ia o te whia whaatalo whaatu fo i le ne fiafi. Ia le paso le tātou porkalama. Le tofine ia fina. Ia whaatai fina. Whaatalo whaatu tātou porkalama. Ia te o i le ne fiafi. Te tono lo e mātamata mai le ne fiafi. Ia whaatai fo ia te o i le tofine. Ia le nofo talo. Ia mo le tātou porkalama. Tai lo talo le maua i pea. Ia e au le manosi. Ia ele ngate lea whaapele. Le au auna ia tala lei. Ia o lo maua i pea mātou le manosi. Ia e o mai e whai tātou porkalama. Lea ia whaatalo whaatuai porkalama. Ia te o e le tofine. Ia ele ne fiafi. Ia tātou whoranga e le amatari tātou uwha malosi ne fiafi. Ingo mai lau, ingo lau vai. Ia awane i ngalo tātou porkalama. Ia i le astonai nei. Whaatau nuina tātou porkalama i le astonai. Ia te mi masani. Ia le tūlae. Le tūlae. Eongo i le fiafi. Amen. Ia ne ngata i lea tātou porkalama i le astofi. Vai asfou. Ia awane i ngalo. Te mi tuai, te mi le balu le fiafi. Ia o le aso le aspatai. Le aso lusul malfitu. Ia o le aspatai le ia. E o le a pai e le tātou porkalama. Tali tonu o le a bave a mata le tātou porkalama. Ia e le aso whaatai. Tali tonu po se mea o le tasi po le sul malua. Po sul malua po le tasi la wuri. Ia o le a pai e le tātou porkalama i le stofi. Ia e tātou te whaamanatu ai le aso whaatai. Ia i le aso luas fulu. O i le aso lusul malfitu. O lora ia le aso luas fulu ma le valu. Au ane i ngalo le tātou maptanga le aso lufulu valu tātou porkalama. O lea ia o le aso whanau fo i le nao le tātou porkalama. O lea la oro o iai le special guest o le tātou porkalama. Ia peo na whaasilasila atu. Ia petalainga le vai malai. Ia siata pio vauniko. Ia o le a maua i le awanua tātou te maputa i lunga tātou porkalama. Ia i le aso luasfulu malvalu o le masinga nei. Right after Thanksgiving. Which is our Black Friday. Le tā ua tātou o Black Friday. Ia i le i tūlae ono i le afiafi. Ia au le i tūlae ana e tolu i le aso toa nai. Ia i New Zealand. So ia o tō umaro o alala papa au i New Zealand. Ia tātou porkalama na. O le a maua i le wanoa o le sunga. I le vai malai a asiata. Ia
I lunga o tātou por kalama o le Jesus is the Answer Podcast ia i le i tūlai tolu i le afiafi i teimi New Zealand ia o ngei ia i mātou i Amerika ia o tātou o le teimi o le ono i le afiafi ono i le afiafi California ma Seattle ma San Diego California ma Seattle ma Portland a o le i tūlai lima na i no le tūlai fitu na i Utah e kasi le tūlai sidi e Utah le tūlai fitu na i Utah ia aua ne ngalo mai tātou te whaalongolongo o le a fo i se wheau ua whapenao ua saunia e le sunga ia o le fionga fo i le vai malai a asiata ia mo oe mau i lunga o tātou Paul Kalama ia i le aso Foreile i lona aso losun ma le balu o le masinga nei mai tātou te mafuta mai tātou whaalongolongo ia i le moli mau fo i le uso ia a iei fo i ni au fia a iei ni au fesini ia text mai pe message mai le ta Facebook message mai o le aso fesini e ke mangao fai mese fesini fo i ngane ke i loa e whaamangu ia i se loko ma se anganga ia au mai lo fesini o lo wanganga fia malamalama i le upo le tua pe e te fia malamalama po le lava se mea li lei e te fia fesini ia message mai ia ngau kangula i e piki uma ko fesini piki uma ko fesini ia ongo fesini e la ia i le sunga ia asiaka ia i le afiafi ia o tātou pokalama fo i le nafiafi ia e le tala noa ina ai ne te iwo tau whaapea ai ni mea whaaporkiki no o le tātou pokalama i le afiafi lea is all about Jesus e le eise e le e karangoa ina ai ni mea whaaporkiki or anything like that no amen o le sau fo i le sunga ia po le a fionga fo ia asiata i lunga o tātou pokalama o le sau asiaka e le o se tangata o le au na le atua le sunga a sau asiata i lunga o tātou pokalama ia o le sau faa o le au na le atua o le tangata o wala awina i le atua i nana ngā ruenga i le nuna e kalisia po le ki a kongo ia ai o sisi a mei tua tu ia e le tara noa ina ini mea whaapolkiki ia in ke ua san me sau siri whaapolkiki ia e whaamali atu whaamali atu se i koe alu asiaka i langa ngaluenga ia nga whai e le lau siri whaapolkiki au le sau le sunga le vai malai lungo le tātou pokalama o ia o se au na le atua ia tātou whaalo foi aua ne i whaale tino o tātou mawhauwhau aua foi ne i whaale tino o manatu i le su mai foi o le afionga ia a siata i lungo o tātou pokalama a ia whaa le anganga o lo vaai ma lo pupula ma lo mawhauwhau ma lo loto amen vaai o le tangata o le atua amen o mea i tu atu amen o ngā luenga, o lona lava ia ngā luenga, whaasala lau, e tau si eilo na inga, like you and me, tofu a tātou ma ngā luenga, tātou ti ngā lue ai, o le mele alana, e fia wha amala malama, ni ke ukako wha ke uko wha pea, ai ungi me wha polkiki, a wafo inge i ko wha pea ua au maile, sunga ya siaka o ngā sue o ngi viu, nope, amen, o le sau asiaka e sei wha malamlama. Le fionga le vai malai lunga le tātou pokalama. It was his own. Ora na ia lea manao. Sa ia whai mai ia tia. E tangata e au na i lea tua. E le wa aia lalo lisi au na lea tua i lisi au na lea tua.
ngai ke wo ko whapea ua sau le sunga o si aka po au mai o ngā lo manga o ia killing of you know. This is why o kere avea ia le tātou po kalama o le ma event ma le sunga ia asiata e whaasala lau mai i lunga o lona po kalama. Because I don't want people to think pe o fo i whaingi whamtalanga, which I am not worried about. O whaapea ua au mai asiata o na suenga o ni viu o tātou po kalama, no. E lea se su mai le sunga ia asiata, e whaamtala. O lona fina ngalo i lona loto malie. E fia saua i lunga o le tātou po kalama o le Jesus is the Answer podcast. E mā te tātala noa, ma whaali sona langona, ma lona nau ina ia whaalau i tele le upo le atua i lunga o po kalama. Amen. O le ala na, o lona alofa i le po kalama ina ia whaau ngā fo ilona ia tangata, lona moni mau, i le o langa sai ai, e wha amalo si ai le ola wha lea nganga, o e le te mata mai, o lea ia, o se wha manga nā i lunga o tātou po kalama, ia e le ngata i lea, ia ai maise, le uwhi tau i tonu a male a toanga o le tasi tausanga, o le tātou po kalama, amen. Leu atoa ai ma le tasi tausanga o tātou po kalama. Ma o le first guest lea, ever, since we start our program. And this is our first guest. I lunga o le po kalama nei. E tala noa ina i le upu o le atua. O le alana, ia, tātou nofo te talo. Tātou te talo i le atua. Ina ia whape nā o na whata unu uina le tātou po kalama. Te talo fo i le atua. Tu ina atu le uso. I talo sanga. Ina ia whape nā awane i whaalawe ti a polo. I lona sauni ona suenga mo lona sauni ninga le upo le atua. Ale ngata i lea o lona moli mau. E saua i lunga o tātou po kalama. E moli mawina le alofa ma le anga le lei o le atua. Wao to ina mea whapea. E ai a le taimi, e ai a le taimi tau mawhai e le ti a polo pe tau mawhai ti a polo. E whai se mea. Ia aua i nei tau nu. O lea, tātou te talo ina ia whape nā ona tau nu uma mea uma ona fuafua ina. Ia aua tātou po kalama. Ia, whatalo whatu ia loto, en so lai, e sera le nea so, whatalo whatu so, amen, whatai whatas mai lunga tātou po kalama. Ia, o se talatu nā ma se whaalinga nā le tātou po kalama, i nei vai aso, ia, ma nei masinga, so, talo i le tua tu inatu, whaamole mole tu inatu tātou po kalama, ma tua tātou po kalama i lunga, ia, i lo talo ina ia whape nao na tele ni anganga ia maua le nau unga tātou po kalama ia tele ni anganga e whaolaina tele ni anganga e ofoi natu mo le atua tele ni anganga e talia Yesu ke viso e vea mali im whaola amen ia nei la fiafi nei te mia o le tatou wolo le tatou ufa malosi le ua ia ni po ia le ua tiki a kori kula kalunga a makarka ia e via le tua amen ia ole a tatou wolo i le ne fiafi ia i le tatou upu whamalosi i le ne fiafi ia ma tatou whamalosi ia e le umi hoi tatou whamalosi le ne fiafi
Ia sa o te talo i le atua ina ia. Wa i mele malosi ale ngata i lea ia o le upa. Le upa wha malosi ina ia wha penana. Wha malosi e o tātou wola wha le nganga. Le upu e au ngā ia te oe. E au ngā fo ia te au i lau wola wha le nganga. Ia i le ne fiafi. Rea ole tata upa malosi la. A whai u ia te oe lau tuspa ia. Au e mata mai le neitani. Ia. Wha penau na. So e lau tuspa ia. Pe a whai u ia te oe lau tuspa ia. Malo uso. Malo para. Lo fatu. Amen. A whai lau ia te oe lau tuspa ia. Pe eise po. So e lau telefon. E lau tuspa ia i lunga lau telefon. Rea ole tatu wha malos. Ia ole a maua mai lea i le luka. Lona mta upo sulmalfa. Whai upo e fitu. Se ia o i le sulmalfa. Amen. Luka lona mta upo e sulmalfa. Whai upo e fitu. Se ia o le sulmalfa. Amen. Ole au whai tawina. Mo fetalai atu o Yesu i le whata oto i e na wala aulia. Ina ua sila fia e ia, o i la tau ua fili i mea sili e ta oto ai. Ua whaapea atu i a te i la tau, pe upo e valu. Pe a wala wina oe e se tasi i le tau maftanga o le whaipoiponga. Aua e te nofo i le mea sili. Nei i ai foi se tasi, ua wala aulia e ia, ua sili ia te oe. Amen. Pe upo eiva, ona alu atu lea o le na wala aulia o lua, ma whai atu ia te oe. Ni naso so atu ia, male ali nei. Ona e alu ai lea male maa, ile mea e au pito whatawa, vi ia le tua. Pe upo sfulu. Pe tai oe, pe tai o oe, pe awala au lia oe, e te alu manofo i le mea e au pito whaatawa. Ina ia whai atu le na wala au lia oe, pe a sau oe, sole, i nā alu wa e ia oe, i le mea e sili. Ona mamalu wai lea o oe, i luma o e no nofo, e a ai whaatasim oe. Hallelujah. Pe upo sulmatasi. A wao se tasi e wha maua lunga o ia. A wao se tasi e wha maua lunga o ia i a te ia lava. E wha maua lalo ina lea. A o le wha maua lalo e ia i a te ia. E wha maua lunga ina lea. Hallelujah. Pe upo sulmalua. O feta lai atu fo i Yesu i le na wala aulia mai i a te ia. Pe a e sa uni se whainga ai, po se tali suanga. Aua e te wala aulia i a wo, po o uso, po o tangata o lou a inga, po o tangata mau oa, tau te tua oi. Ne i la tau te wala aulia mai fo i a te oe, o na taui mai lea o oe. Sumalto, pe tai o oe. Pe a e sa uni le whai ngā ai. I nā wala aulia i e mativa. I e mumutu. Amen. I e pipili. Ma e tawaso. Pei po sul malfa. Manu i ai oi. Pei po sul malfa. E manu i ai oe. A wala tau te le mawhai. O na taui mai i a te oe. A e taui oe. I le toe tu mai. O e. Amia tonu. Hallelujah. Mi ia le tua. Luke 14 verse 7 to 14. When Jesus noticed that all who had come to dinner were trying to sit in the seat of honor near the head of the table,
He gave them this advice. Verse 8. When you are invited to a wedding feast, don't sit in the seat of honor. What if someone who is more distin- distinguished than you has also been invited? The host will come and say, give this person your seat. Amen. Then you will be embarrassed, and you will have to take whatever seat is left at the foot of the table. Hallelujah. Amen. Instead, take the lowest place at the foot of the table. Then when your host see you, he will come and say, friend, we have better place for you. Then you will be honored in front of all the other guests. Hallelujah. Verse 11. For those who exalt themselves will be humbled, and those who humble themselves will be exalted. Verse 12. Then he turned to his host. When you put on a luncheon or a banquet, he said, don't invite your friends, brothers, relatives, and rich neighbor, for they will invite you back, and that will be your only reward. Reward. Verse 13. Instead, invite the poor, the cripple, the lame, and the blind. Verse 14. Then at the resurrection of the righteous, God will reward you for inviting those who could not repay you. Hallelujah. Mi ia le tua. Amen. Pai mai le tātou upu au tu o le tātou wha amalosi le ne fiafi mo oe ma. O wha au tala ina wha pea. Knowing your time. Amen. Knowing your time. Ia iloa ina o lau taimi. Iloa o lau taimi. Amen. Iloa ina o lau taimi. Aua nei o tātou fia mata mua mua. Amen. Aua nei o tātou fia mata mua mua. Pai mai le tala Yesu fai upo e wala. Pai mai. Pe āwala au wina oe e se tasi i le tau maputanga o le fai poiponga. Aua e te nofo i le mea sili. Ne e i ai fo i se tasi, ua wala au lia e ia, ua sili ia te oe. Ah. Tau rola i le fai upo e iwa fai mai. O na alu atu lea o le na wala au lia o lua, ma fai atu ia te oe, i nā so atu ia, ma le ali i nei, o na e alu ai lea ma le mā. I le mea e au pito whata wā. Ah. But my Jesus said, when you are invited to a wedding feast, don't sit in the seat of honor. What if someone who is more distinguished than you has also been invited? Then Jesus says, the host will come and say, give this person your seat. Then you will be embarrassed and you will have to take whatever seat left at the foot of the table. Ah.
Aua neʻi o tātou maua le agaga lea o lea, pia mata muamua. E ke lo se me mali e. O faikau aku le kala lea, le fataoto lea Iesu. E ke loa se mea mo, e o mea le kaimi o le kupu. It still happen until now. E ika ngaka foi ngale, e peia fia e ngau e alu i ruma. E ke lo o e mo mer ka ngaka e ngofo i ruma. O ka ngaka e ngofo i ruma nga ke maua me lelei. Amen. Nga ke maua me ai mā ngaia, o mea lofa mā ngaia, o mea lelei mā ngaia. Pe mua fo e ke maua inga. Amen. O le ala le nā e to o tele i tangata. E pei e ngau e o i ruma. Ai sea. Ai fo i o ruma e iai le manuia. Amen. O i ruma e maua ai le manuia. Ai teiro. Pai mai le tātou ufa amalosi pe le autu o le tātou ufa amalosi. Knowing your time. Le fai mai Yesu. A o le taime wala au lia, wala au wina e pe wala au lia o tau se fai poiponga. Se fai ngā ai o le fai poiponga. Aua e te nau e te alu i luma. Amen. Aua e te nau e alu i luma. Aua a o la ngā sau le tangata na wala au lia ina oe. Au mai le tangata e sili atu ona tā ua atu i ate oe. Matuli mai oe i luma, i tua. E wha anofo le tangata. O na inana. E te maua i lole mea o le tau le maa. E ke loa. O le maa ngai ia e osto i lau kaimi. Amen. O le maa ngai ia pe a e alu i luma i lau taimi. Amen. E ke loa. Isi mea anga ngau ka ngaka e alu i luma. Onga o le waainga o tangata. Amen. O le si tangata anga fi alu i luma. Onga wha pe o le waainga koe riko o kele o ka ngaka. People can see you. Papi, ka malo pawa so. Ka malo e ngofo mai luma me ngofo i makai. Ka malo e ngofo mai luma me ngofo i whaiwhi au. No, ke e reo whai aku whape le angaro ngofo mai lunga. E le leiro ngofo i lunga. I luma. When it's your time. Amen. Hallelujah. E ke fosia lo se mea. O nga i ngai ke pa uai. Amen. Ke lo isi ka ngaka anga fia o i luma o nga lea. O le fia lau i loa. Want to people to praise him. Le vi inga. Amen. O le vi inga. E ke ilo. O le anga i o le mea e ke mau le mele o le oso vali. Se kuroua. Se kuroua. E le lei a la pea e oso vale, e ke oso vale i kua. Ai a o langa e oso vale i luma. Ke ilo. E fia lolo pe a fai e kupu se mea ala ke i kua. Ai sea, e le ilo e kangaka. A le kupu mai la se mea a ngai ke ngofo i luma. A kupu mai la se mea o ngai ke ngofo i luma. Ke ilo. Ele yo maka o ngai wa ai aku ia oe.
Pe mai Yesu. An wala au lia o tau ini mea. An wala au lia o tau ini se whai poiponga. O se whai ngā ai. Po le a lawa. Whai poiponga. Ma liu. Family reunion. Mea wha loku, mea wha e kalesia. Mea. Aua e te nau i te o i ruma. Because why? Because there's someone is more higher than you. Amen. There's someone is more important than you. That's why whatever decision you make, whatever you were about to do, before you go in the front, listen to the Holy Spirit of God. Listen what he say to you. Whaalango i lea nganga pa ia o lea tua, ma e whaalongolongo o lea nganga pa ia o lea tua. Pe ala ta tau ia te oe ona e nau e te alu i ruma. Pe ala ta tau ia te oe ona e tū mai ruma. O le hafo i o tātou tō whinga. I to tonu o tātou e kālesia. Ta talo i lea tua. Ta talo mo mua i lea tua. E au mai i a te oe le tali. Ma whaailoa i a te oe lo na whina ngaro. Ona e maua i la ia. O le tali sao. Ma le mea moi, ma le mea e te tau ona e whaia. Amen. A e talia se tūlanga. Maua lunga ono roma nao ina ia whaapewa. Ai mai tangata ua e ki a Kongo. Ua e a wao. Ua e sui whaife au. Ua e whaife au. Po le a lava ua e kai au karavau. Ua e pese mai lunga worship team. Po le a lava kūranga. Ua e whaia ongal wa aingar kangaka. Ia. Awane ngalo ia te oe a e pa u mai ruma. Ke pa u makanga. Amen. E ke pa u matanga. E sia mo o whai e de tala. Pikasa o mai. No? Pe ongo whai aku. O kere mai ka uaku mea ngā o ilo uoranga. Ai sea. Pikasa o le fina ngalo lea o lea tua i a tea. Ia wha matala ma o moli mau i mea sa o whaia o mea matanga sa o whaia i lumo lea tua. Lea lau suia e lea tua lo uoranga. Lea lau whaanga ina e lea tua. O te sau. E tāla i atu ma whailo atu. Ina nei tupu i a te oe. Ona e a whaina i lea. A lea wau wha matala atu ma o moli mau i a te oe. Ina ia e toi mawhau whautasi. Ma e toi whaia se whai unga lei. Tele. Tele mea na o whaia. Mā mai ruma. Aisea. O so vale. It wasn't my time. But why? Why I was in the front? O ngā mga o wa ai mai ka ngaka. Ka mārora wai ruma. Ka mārora wa kū mai ruma. Ka mārora wa hau mai la whonga le kālesia. Ka mārora wa whaia mai wha mangkunga le kālesia. Ai kero. That wasn't God. E leo si whinga ngalo ngā o lea tua i a tia una teimu. E re i whaapea mai lea tua penga musu mai lea tua penga o whaia sea. Leo la au na malu i whao ngā inga i whaaki a Kongo i lawai kaimi ongo se mea ngā mai lea kua. No. I did it my own. Seriously. Ngau ka alo i lumau lea kua. Ngau whaalonga kā i lumau lea kua. Ai kelo, ngā wha maa inga ia. Kala man mo. A leo te whai atu i a te oe le taimin.
A whai o nai te whai e le tūlanga na. O te apoa e atu ia te oe le taimi nei le uso. Aua. If I were you, stop. Humble your heart. Ask God for forgiveness and give your heart to God. And God will show you the way you should go. Kau kua i lea kua mwhailanga luenga. Aua ne e whaia le fina ngalo le atua ono le waainga o le tangata. Aua fo'i ne e whaia le ngaluenga le atua ina ia whape waai mai tangata o e a ma. Waai o i pa u mai luma. Waai o i e pa u i luma, waai umatu mata o na mata ngā le oe. Amen. Vi ia le atua. Pe meile fata oto lufu lima. Pai poe ono ma le fitu. Mai, aua e te whaalia i luma o le tupu. Aua fo'i e te tū i le mea e iai ali sili. Aua e le lei ona ia whai atu i a te oe. Sau ia i lunga nei. A e leanga ona wha mawalalo ina oe i luma o le alii ua e wa ai iai. Amen. But my, do not put yourself forward in the presence of the king, and do not stand in the place of a great man. For it is better that it be said to you, come up here, than that you should be put lower in the presence of the prince whom your eyes have seen. O lisi tangata anga ngau e fialu luma. Onga wha mawalunga. O lisi ka ngaka anga lulunga pe o nga wa wea ma. Uso. Wha mawalalo. We need to humble our heart. Humble our heart. Humble ourselves. Amen. E siri lau a maka mai kua. A maka mai i kua o le lau. A e pa ua i kua e le isi se i loa rau pa ui kua. A e mangaku whaasau sili mai mangaku e a ma e ke ngau e ke alu luma. Ia. He maile, He mai Yesu. E le lei a le sau o le. O le na wala ulia oe, a e nofo i tua o le laulau. E whai atu ia te oe te sau e te nofo i luma. Nae lo sau e alu i luma ma e nau i luma. A o lo lana sau ni tangata e wa ese oe ma le nofo ana. A tu oe li tangata ua sili atu ia te oe. Ona i loa e la ie oe le mata ngā ma le maa. Amen. Ke loa mele le mga kwa maulunga. Amen. Maua lo te atou le mga tu wha maulunga. E le teimi wha mai nei oe. Amen. Aua ne i o tātou manatu wha maulunga i le ngaluenga le tua. O atou whinga ua tuu ai tātou e whai o le ngaluenga le tua. Aua ne i o tātou manatu wha maulunga. Amen. Aua a e manatu wha maulunga. O le mea so ai, o le maa. Mongia.
A ngai sau fata oto. O ta oto suman tasi fa upo lua. Na fe mai. A sau le fa maulunga. Ona sau wai leo le ma. Amen. A o iai le poto. Ie fa mawalalo. When pride comes, then comes disgrace. But with humility comes wisdom. A mangaku fa maulunga kanga. O nga oila i le ma. Ere kai mea oile ma ia ke oi. Amen. Wa foi fa manuianga le tua i lo worang. Aua ne e manatu fa maulunga ai. Amen. O a fa manuianga le tua ia te oi lo woranga. O mea e te maua. O mea wa e o tūlanga ua maua i au ngā luenga. O lo tūlanga i tono lo ainga. O tūlanga i tono lo e kalesia. Aua ne i o tātou manatu wha maulungai. Amen. Humble. Amen. Pole a le whai, pole a le maulunga o lo tūlanga, pole a. Maulalo pēr o loto. O aia o ka haka o mai e fia o iluma. Ngofo pēr o i kua. Aua e ke kauma whai e ke o iluma. Ngofo pēr oi. Amen. Ngofo pēr oi. E iai le taimi. E iai le taimi e tuua e le tua o iluma. You rather have God to put you in the front. Then you make yourself go in the front. Amen. Ia te au fo ia mara ora au auna i le tua. I rather let God control myself, control my life, and let Him put me in the front instead of me put myself in the front. Because what happened if you put yourself in the front, you're going to fall. And all eyes will look at you. Amen. Fatalitali i le atua. Amen. O le ale wala au wala awina i o le atua. Aua ne e ngau ai te o iluma. No. Stay right there. Amen. Pere a manga ia mai o e pere a. Stay right there. Amen. Aua fo ingi a vea mea o lalangi ma mea o le tino. E te nau e te o iluma. No. Ngofo pe le mea nai te iai. Pe o nau whai atu. E sili atu lo whaatalitali i le atua na te avea o iluma. Na o lo tanu wa ave lo tangata i luma. Ma fosi lo tangata i te alu nofo luma. Ona o meo le tino. Amen. Ona o meo le tino. Whaatalitali i le atua. Whaalongo i le anganga pa ia o le atua po le alo na fina ngalo mo oe. Pe tuai ale sau. Sit right there. Pe ke vai a kua wo mai a iska ngaka o mai iska ngaka. Sit right there. Don't move. Don't move. Just because that person just come and ain't God in the front, doesn't mean that God didn't think about you. Awe te popoli. E ese le fuafuanga le tua, malenga luenga le tua, wa umatu ina atu lata ngata, malona wala awina, ese fo ile wala awina le tua, malona taimi ia te oe. Amen. E re tutusa rou taimi, malo wala awina, ma le taimi o le tangata la. O le mele a laile na e te tau ai ona tātou whaatalitali pea. I le atua, po le aso na fina ngalo ia te oe mao. E ala i lona wala awina o tātou tangata.
A whai e te move loa. Ona o tūlanga o mea o le tino. Ma tūlanga o mea o lo e wa ai e o mata. Wa e le mawhai e loa ona e ono sai le tua. A wa whai alo loto ona o le nau nau. O mea o le tino wa e wa aia. Ma ua e nau nau ina ia lau i loa o e tangata. Ma ua e nau nau i whaapea wa ai mai tangata o e ma ua e o ai numa. Yeah. You gonna fall. Amen. You gonna fall. A le tangata i e ono sai pea. Ma whaalango lango i le atua, ma whaatua tua i le atua. E whaatali tali ia i lona taimi. Amen. E whaatali tali ia i lona taimi. Vi ia le atua. Le manga i le. E whata oto le lufu lima. Pai upo ono ma le fitu. Manga i ia. E mei, aua e te whaalia lia i luma o le tupu. E mei, for each better that is be said, that it be said to you, come up here, then that you should be put lower in the presence of the prince whom your eyes have seen. Pe mei, aua e te whaalia lia i luma o le tupu. Aua fo'i e te tū i le mea e iai e li sili. Aua e le lei ona ia whai atu ia te oe. Tau ia i lunga nei. Kako wā ai. Kako wā ai. Na sau lola i le whakaoko sumakasi whai upoilu whemei. A sau le wha maua lunga. O na sau ai le o le mā. A o iai le poto i e wha maua lalo. Amen. When pride comes, then comes disgrace. But with humility comes wisdom. Ole, e le kala o ke fia au mai a. E whaakusa i le kako wahoi. Le kako whaamalosi ni fiasi. Knowing your time. Knowing your time. I loa lau taimi. Aua ne i o tātou nau e o iluma. Ngā lua i mai tua. A maka mai kua, a maka mai lalo. Amen. Aua fo ine i o tātou manatu wāoro manatu wha maurunga. Ma lou fia lau i loa. Ma lou fia sili. E te o ai luma ma e whai unga e le te taua i a te oe ona e o i luma. Whai maila ia. A sau le wha maurunga. A iei le wha maurunga. O na sau ai leo le maa. Le ana o ke fia au mai e le kala. Maa ngai e le kala le Le kala fo inga le ia manu ma rete kai. Ngai maua le tusia e seta E ongo e ngai. Ole kangaka nge o hamanu. Ole whaka ika inga konga le me kangaka. Ua whaamanguia i aile kupu. Awa avele whaamanguianga ma le alofa i o le kupu ma mea ua sui ai longa loko. Ma mea ua avea i mo kangaka ua maua i le loko whaamaurunga. Amen.
mo le kanga ka whaamaurunga. O ka ko i loa o a mang, o a manu. O le, au na sili lea tupu, o i fo i le ingo le tupu. O i fo i le ingo le tupu, ngai sau le tusi e seta. O le tupu o Sarah o ise, o i fo i le ingo le. Anyways, o le tupu e fai mai la, ua, fai mai le tala, ua nga ave le tupu le afoi, le mama, ma, ha manu, ua, fai le tupu, i ora o alipa, angua le tupu, e ifo uma, ia manu, amen. Longo winga, o se tangata o laua tari tonu winga e le tupu. Amen. O se tangata o laua tari tonu winga e le tupu. Po o se 5 taumatau o le tupu. E fai mai. O kangaka umala o au aunga wai, au aunga, e au aunga silio, e au aunga, e kokele o au aunga tupu sai ei. E fai mai la. Le ai. Le lau kaunga su e aku. Le lau kaunga su e aku. Kaunga su e wha maonge kua wangalo e o. Aleluia. Le lau kaunga su e. Ya. Musa i mea koe ki. Ya, o asueru. Le ngona tupu. Ya, fai mai la. Ua, kangu asueru ave iaile le kupu ngofo ave le mama. Ave le mama. Mari kangakange o a manu. No winga o a manu. Ru ave a manu ma right hand man a kupu. O le mea lau tupu. Ua, o kangaka o mao isi au nga o aifo. O le kupu. O ifo umar kangakange. O le kaimia ki Amerika malo solfo ngua i kokongo le kei. Ia ifo kangaka. Ifo kangaka. E ke loa. Kasi ar kangaka e ifo. Kasi ar kangaka hoi nga. O makua i ika e angi kangaka wa manu. Kasi a kamalo. Morete kai. Morete kai. Kamo morete kai. Laki e hor kama. Laki e hor kama. Kamalo a manu ale e fo ma ko kangaka lai lumo fai koko. Lai leo lumo fai koko. Laki e hor kamalo ma so. Ala ku le kamalo morete Morete kai i au ka fai ko ma ki lo ai long sunga. E man ko hoi. O morete kai ma. O isi o tangata o le nuu o le atua. Tangata o le nuu o Israelu au yukai e inga le kawheanga fo inga le mairunga i Papolnia. Le ala i lau wanga ia, le koko le ia e seta. Le cousin ea le nga whai maa whawhingi o oki maa ko e seta.
ia ona tausi le i e sto ingo mo veta kai mo veta kai le ala na vea i loa e seta ma foi ma va o tupu ma siofo le tupu ia maua loa ia kamaro amanu i le loto tinga ma le loto fa maulunga aisea o ika ka malo ki holang sulfong wa ele o ifo ele o ifo ia mo vete kai pa ku lo makangaka i nga lako makuva kasi mo vete kai po ai sia me o le alo ia e nga ia le afo le kala kupu le nga fa mai ifo so se kai mia e ifo ia nga ia manu ia ifo makua ele ifo ka malo o ngai ngala nga o ai lo ka ia ka ulo ia manu le ia mo te kai fo inga ele i ko ele fai ara ia se mea se aho se mea a fo inga le a manu o nga o lai lo a manu o le tangata yuta ia o tangata o le atua au a ika e lor ka malo alu lo le ka malo kala ngoi le kupu e isi ka ngaka i kongo le malo kongo le nguu kongo longa district po kongo longa malo pai le kupu ele o le fai la ko kula fongo ele o a manga ia me kula fongo le malo ma le lo ar kupu o le whakakau le kala a le ali inge o aman i ka ngaka i tai ka ngaka e seka le ingo o le nuu le sa wai le nuu o le tua ia alo le ka malo fau le ku mai lo le avangoa ia a le fau kula fongo ma mea umanga ngala nga sa wai lo ka ngaka i le nuu o le aku loto tinga loto fa mawolunga ona lea o nau o ngau e manga o hifo ma ka ngaka e ke mika ko ke fa pe nga ia e ka ke mau lo me nga fa pe wo mau fa mang yang wa kele me pe manga o hifo ka ngaka ia a fa i ke mau o tūlanga pe ia te oi ko inga la ngonga fa pe nga fa mol mol bring it down awangi i o ka ko pe wa man e ke ro nga koe wha mai ngā man ai sea o ngor ngau e fi o runga le ise loko wha ma ngalo le ise loko hampo loko maua lalo aia nga o le loko ki ngā ma le loko ika ia mo te kai ia mo e te kai wa ika ia kaka ai ke ro le me mali sa o whaka oko a Yesu e siri le sau o ka ngaka nga wala au dia o e whai aku ia ke o e ke lako e ngofo i ruma a wae wa ai atu ro tangata o wha manuia le tangata le na wala au dia o e matu o i ruma ma ngai ia ia ai a mau a lo e le mele le mga ku wha maurunga pe mea Yesu lang pato e re o se mele leo le alua ko le tangata na wala au dia o e mase i ese o e manu ngofuanga ai ku ua ko e tangaka sili ia ke oe o nga au mai la ia oe nga e ngofo la i me whatau wa i a te oe. O na wha mai inga i leo oe. E kai wha pe ngāla le mea nga kupu i a manu. Mero tangata i ngau ngā o ia mai ia. Over wha mawarunga. Over sa wā i le ngu o le atua. Nga koe wha mai inga. Nga wha mai inga i lumo mata o tangata. Ai alu la e whai kaule. E se tanga e. Kongo koe su ele. I wasi sere kako. Amen. E se kai ongo.
pa i poeongo au suko ngale fa nga ngale ke vai fai kau le ia nga koe fa mainga yaman ona o lona manatu fa maulunga manatu fa sausili male nau ua nga o ia mea uma mena ya nga le au a fa manuia o e le tua i ni tūlanga aua ne e manatu fa maulunga amen aua o lo manatu fa maulunga na e toi fa mainga ya te oe e toi fa mainga ya oe amen pei poeonga fe mai ua uru fale mai yaman ona fai atu lea o le tupu ia te ia whanongo le te ale mea e fai ai le tangata ua loto i ai le tupu ona ia whaane ne e ina o ia kusa o laua ngalu waku ia ua wala au waku ua whainga ua waku ngi a manu o mau mia mai le kupu osa kulo a manu kong ole pale tupu e whaapea mai le kupu e mankua foi o a manu ole right hand man le a tupu Pai aku lola i o asue, o le ngoanga tupu asue. Pai aku i aman. Pai mai. O le ase mea o te whaia i se tangata, o whai ngale wo umana o, e whai ngale whaea ea ina, le whai langa right hand man. Pai mena i, ona whaapea i fo lea o a manu i lona loto. Pai mai. Po o ai se isi e fina ngalo le tupu o na wha ne e ina o ia na o a ulawa usa o lofa ia kupu ali pao o le ase mea fo ingale le ase me le ngai ke loa e ka kaunga o whainga ia o wha manguia ma o kam whaia ia wha e skangaka a le wo ngofo o wha pea loa kai nga pera o au right hand man no a oile u fai o makupu a u fai aku to wo masa salo i loko e le ai a se si nga o ua e nga o ua ka nga ka o lela a lofa i ale kupu kero fai aku lo kupu aku lo kupu kero o ka nga ka ngai ke nga o mangkuara o le fai u mai u me i mai lo loko o lo wo i loa o rau ke mawhauwhau, o a ule whai mai e kupu. O a ule ua manga o e kupu, aisea. A pui o a ue maua lunga. A pui o a o ranga right hand man. Kero e re e ia masese ko kusa ma. Rongo winga. Lela o ka uanga o mele lei whainga, o mea rau ke manga o ia whai e kupu moa. Inga ia wa ai mai ka ngaka. O mei o whai mere kupu ia. O mea. O whae e inga. O whai ako rore kupu kero. Ma nga ia ave se afo i se pale au lo hoi ngai. Ave ma se ofu hoi ngale kalo loa. Nga umana e whaki e ki e mai runga sofa ngua Whaki ki e mai sofa ngua mai ko kongo le keiti e wa ai umako i ka ngaka Mankuara oe. O le whai kala ia hoi ngale manu. O le whapea manu. O nga ia le whakakau le ma fau le kupu. E manga o e whae e ina. Ngai sa ua mai po fiku mai ona tali mai lea o manu i le tupu. O le tangata ua fina ngalo i ai le tupu. Ona whae e ina o ia. Ia au mai le ofu o le tupu. E ofu ai le tupu. Mai au mai. Ia au maia le ofu o le tupu. E ofu ai le tupu. Male solo whanua. E ti e ai le tupu. Male pale ali o le tupu e tuuina ai e tuuina i lona au vai o la manga kwalka malo o ia o le kupu wale fai mai o le nga fesili ku ia le tupu le nga sili ku le tupu po le asa mele le ma fau lo ngoto wele ia se si o nga ia Paulo markala ka malo fai le tupu
pusa lo fai aku o tupu o nga ia fo le tupu wale fai mai ona tali mai ai le a manu i le tupu o le tangata ua fina ngalo i ai le tupu ona fa ina o ia fai upe val fai mai ia au maia le ofu o le tupu e ofu ai le tupu ofu ai le tupu ma le solfonua e ti e ai le tupu ma le pale ali'i o le tupu e tu'uina i lona ao ai mea o le kagaka ma le kagaka faiga le ua gaugau la ua magaku ga'oga ia pia o'o i luma taulo faipui pa fai mai ia tu'uina atu lenā ofu ma lenā solfonua i se tasi ali'i o ali'i sili ua i le tupu ma ia latou fa'aofu ai le tagata ua finagalo i ai le tupu ona ia fa'ane'ene'eina o ia latou fa'ati'eti'e fo'i iā te ia i le solfonua i le malae o le a'ai ma ia latou alalaga i ona luma e whaapea ona whaia i le tangata ua finagalo i ai le tupu ona fa'ane'ene'eina o ia e vai kala ka malo le so le fai o le fai ma le mautino o nga ia o le afilifilia i le tupu o nga ia le mana'o ia asueru asueru o le fai ma ka ilo po se assistant king saulo fai pu se furu fai mai o nga ila pe o nga ila le ke'i e ka malo le la fai mai se pu se furu fai mai ona fai atu lea o le tupu ia a manu ina vave ia e ave le ofu ma le solfonua e pei ona e fai mai na ia e fai fa'apea ia morete kai o lo sa yuta o le nofo i le fai te to'a o le tupu aua le tu'ua te mea e tasi i mea umana e fai mai ai fa'amainga fa'amainga me le hanga me manatu fa'amaulunga manatu fa'asausili manga o i luma manga o ia maua uma fa'amanuianga ai ngalo ia keia e le o le fina ngalo na o le atua ia te ia le tangata sa ki ngā ia i longon e ke lo wa ile ka ngaka ngai ki ngā ia i loko wa ile ka ngaka ngai a ki pe ngai i ke loko leanga a pe leanga ia i lolo tu fa mole mole wa ai oi ke ua si ele atua le tangata ngai lunga e fa mai nai oi that's why we need to humble be humble knowing your time i loa lo taimi amen aua ele nau te alu luma aua a ho'ona e te pa'u matanga i luma o tangata amen vi ia le atua ke lo wake e ar ka malo wake e ar ka malo le fai ako le akua o i fai ako le tupu o mea manganga e fai mai susula usunga susula usunga e alu e fai ma menganga e fai mai ma fa tau no uma mena e fai mai li tangata wa u filifilia oi o America o Morete Kai sorry o Morete Kai o le sayuta o le nofo i le fai te to'a o le tupu a wā o tu ua se mea e tasi i mea mai aua le tu ua se mea e tasi i mea uma na e fai maina saulo le fai po sulma tasi fai mai ona ave leo a manu
Ah, ona ave le a manu o le ofu ma le solofonua, mana faa ofu ia mo retakai. Me vai. Tangata sa manatu faa mawalalo, le tangata sa manatu faa mawalunga ai. Tangata sa ti ngā ia ilona loto. Tangata sa ia wa aia lalo iai, na te le maua ni mea. Ah, alele. Alele woto e ave ai le tua. Ave ai le tua alu faa ofu. Ah, pe mea le tala tusi. E ile teimi e au mai e ile tua o fili lalo o wai. Ah, e iai le teimi e au mai e ile tua o fili lalo o wai. Ah, e iai le taimi. That's why we need to be careful. That's why we better humble our heart. Ah, humble ourselves. Humble your attitude. Ah, awal ba aya lalo. Awal ba aya lalo. Ale fai mai. Le kangaka ba aya lalo. Ah, fai mai. Mai ona ave lea o a manu o le ofu ma le solfanua. Mana faa ofu ia more te kai. Na ia faa tie fo ia te ia. Ile solfanua. Ile malae. O le a ai maalanga i ona luma. E faa pea ona fai le tangata ua fina ngalo i ai le tupu. Ona faa e ina o ia. Ona fai mai la ia. Ona fo ia i lora i o. Ah, fai mai. Ona fo ia tu lea mo reta kai i le fai te toa o le tupu. A ua faa tā lise atu a manu i lona fale ma le faa noa noa. Ah, ma ua ufi lona ulu. Aisea, ua maa. Ah, ua maa i lumo tangata. Me le tangata sa mawalunga. Sa ifo i ei tangata. Ah, sa wha manui a ele tupu. Na whai ma right hand a le tupu. Ah, ua ifo umai au na sili a le tupu. Aia. Wha maa inga i lumo tangata. Tangata ma sa ifo umai atu ia te ia. Ah, ua lātou alanga, ma ua lātou si itia. Ah, moreta kai i runga. Ai ale ali i leo amai. Pe me ua sa wali ua alu le fali ua kangi ki ngale loko. Pe me e alu a ua fufi le uru. Ai se amo ua fufi ua ma. Ah, mai. Pe mai ona faa. Pe mai o ngalu le fali. Me o ngā pa mai la i fai psumatu. Pe mai ona faa matala ina atu lea o a manu. Ia se resa lana vaa. Mana wo uma. O mea uma ua o ia te ia. Ona whai atu ai lea ia te ia. Ona tangata popoto. Ma se resa lanawa. A whai o se whanau a sa yuta. O moreta kai. Ua e a mata ai. Ona pa u i ona luma. E te le maua. E te le manu malo ia te ia. E matua. Pa u lava oe i ona luma. Ah, tato wā ai e mole. Se tangata e nau nau. Ah, tangata fo ingale wha maurunga i nau nau e no fo i luma. Kako wā ai la i le aka le whaali mai. Wa tato sila sila i le aka le whaali mai i le tala lea. Le alai le nā, po le ale maurunga o le tūlanga wa tu uina i oe le atua. Po le a fo i le wha manuanga le atua wa watu ya te oe. Aua ne e manatu wha maurunga ai. Aua fo'i nei e wa ai alalo ai tangata. Aua fo'i nei e wha sausili ai. Aua e eile taimi. E wha mawalalo i nai oe le atua. Ma wha ma i nai oe. A leo tato wa ai le tala ya a manuma. Ah.
Tatou silafia nisi vaega o le tala. Le laau na fafau e a mani. E manga o e tautau ai ai. Manga o e tautau e sko ingo mo vetakai. Oh, aia. Ma koe kau e anga ia. Ongo lea. Ongo le whaasau sili. Ma le manatu wha maualunga. Ma le whai le a ingo o le atua ma tangata o le atua. Tam whai e wha o le oti. I tangata le nuu o le atua. Aia. Halinga koe kau e. E whai o le ua uma o ngā wha maa inga I lumo o le nuu. Lumo o le ai. Ah. Au atu e tautau ai le la au na ia whau. O le ase mea na te whaua o na ia la vea isi tangata. Wa ai te ua e tue la vea iai. Amen. Humble our heart. Amen. Wa le manatu wha mawalunga e te nau e te alu I luma. Aua ne I o tātou ola vi lisi nā mafuanga. O le ola vi. Amen. Aua tamwhai e te alu a oe toi vi I oe. Wa e tangata whapenga. E tangata o koe alu a koe vi ngai o. Amen. E me le whata oto e lua fitu ma le lua. Oi le whata oto e lua fitu whai upo e lua. Ah, whai mai. Ia vivi oe le tangata ese. Ai le o lo lava ngutu. Ia e se tasi. Ai le o lava la ngutu. Ah. Ia vivi oe tangata ese. Ai le o lo lava ngutu. Awangi koe alu alo nguku mo koe vivi oe. Ah. Ai whai mai. Ia vi oe e kangaka ese. Ai le o lo lava ngutu. Ia vi oe se tasi. Ai le o lo lava la ngutu. Ngai sau e pata oto e lua fitu whai upo e lua. Ke uko wha peongi au kala no. It's the word of God. No. Proverbs 27 verse 2 says, let someone else praise you and not your own mouth. An outsider and not your own lips. Amen. Awale now. Ah, knowing your time. Knowing your time. Awangi iyo kako ngau I luma. Ah, wa kele ai o me ngau e kanga ki ngau e ki fialu I luma. E whai o lo fi manga o ki manga o e ki koe vivi ia oe. Mai koe manga o e vai mai ka ngaka o oe ama ngai ke ngai ke mawalunga. Maro manga o whape inga ia. Lo e ka ngaka o oe ama. Ya. Vai ke oe koe pau. Humble. Whakatkali I le atua marona taimi. O lou nau I luma. E te re maua ise me le lei. A e mawalalo, wha mawalalo lo loto. Ma e wha longo le musumusunga o le nganga pa ia o le atua I ate oe. E te whai ise mea te tali le lei. Ma e te whai ise whiwhiringa le lei. Ma e te maua ise manatu le lei. Pe mai le luka su whawha I pospu. Pe mai. Pe tai o oe. Pe awala au lia oe. E te alu manofo I le mea e au pito whataua. Ina ia whai atu le na wala au ina oe. Pe a sau o ia. Sole. Ina alu. Ae ia oe I le mea sili. Ona mamalu ai lea o oe I luma oe no nofo e a ai whaatasi moe. Luke 14 verse 10 says, but when you are invited
Take the lowest place so that when your host come, he will say to you, friend, move up to a better place. Then you will be honored in the presence of all other guests. Tato wa ai. Ah, tato nau tato te nofo i tau muri o le lau lau. Nofo i le mea pa tau waa i le vaai ma le sila o tangata. A mata mai i ngā. Lo wola au auna i le atua. A mata mai tua, ngā lue mai tua. Aua e te nau e te alu i luma. Let God move you. Instead, you move your own self. Amen. Fe mai. E sili le sau o le tangata na warauria oe. E avatu mai oi tua. I luma. Ah. Pe mei ona to a ai fia ile ma tangata na warauria. Then you will be honored in the presence of all other guests. Amen. Tato ainga ni ne fiafi. A mata mai tua. Tato a mata tu i lalolo tato wola au auna i le tua. A mata tu i lalo le whainga o lou a inga. Amen. A mata tu i lalo le amatanga ino o lou wola wha le anganga patua a mata. Awa e te nau e te e o i ruma. Humble our heart. Listen to the voice of God. And obey God. And let God move you. Let God take you to sit in the front. O ngā e waaia lo leo le manuia, ma le wha manuianga le tua i ate oe mauwhi whiringa i whai. Tātou Samoa, pe mei ai tala Samoa. O le ala i le pule o le tautua. The path to the leadership is through service. Ele whai mai o le ala o le pule o le tautua. Ai ke le manga o kaukua ai ke fia pule. There's no such a thing like. Ke leo ka kou e mga o e fia pule ai au ka e kaukua. Ke leo ka kou ka ke mga o e manguia e kake e le mga o e au aunga. If you want to sit in the front, start from the back. Amen. Aua ne i o tātou o so wali. Amen. Aua ne i o tātou whaia fo ini o tātou whiwhiringa i lunga ni o tātou emotion. I lunga o tātou langona. Ngā a whailo i o tātou langona. I le Ai a e whaalongolongo i le anganga o le atua, ma whaia le whina ngalo o le atua. E manuia, maora, ma tupu. Amen. O le aia. O le tatou upa malosina le ne fiafi mo oe ma ulunga o tātou pokalama. Ia, tonu o whamanuia oe le ne fiafi. Ia, leo toi titia ato le lua i tū la o tātou pokalama. Ia, o le lua i tū la na whaatūlanga ina i le tātou pokalama. O le ia. Whamanuia le atua. Ia, te oe ala i le upu. Amen. O le a po se upu wa sasi, o le a se upu wa la avale, o le lei i lau whaalongo ma ua le talia ngō fia i lau roto. Talo atu le nea fiafi. Ia, wha maa ngalo si au auna.
a o le naunaunga o le nei ala leo po le nei por kalama. Ia whapena o na tātou tala noa i le mea moni, tātou tala ngoa i le upo le atua, ma fesoso ani atu i le upo le atua i a te oe, ina ia whapena o na toe whawhanu o tātou ora wha le anganga, ma lo tātou ora au auna i le atua. Ina ia tātou maua le loto maua lalo, ma le ono sai, ma le whaia o le mea moni, ma whaalango lango, ma matau i le atua. O lea, ia, malu ia ve whale o tau whina ngalo. A le upo le atua, e le ma whaia o na tau whia. O lea, tatonu, o whaamanuia tātou le nea whiawhi le upo le atua. Whaamanuia foi oe le nea whiawhi. Ia o se pesoasoani po se whaamalosi nā mo i tātou le nea whiawhi. A wāna tātou sa walinga. I le nei foi vai aso ia. Manuia tele le nei te vaenga o le nei vai aso le aso foreile. Ia i fi au mga wenga. Ia ele ngata i lea ia manuia le nei a whiawhi. Pai ngā malolo. Ia whapenao na whaatasi le atua mo tau. I le nei a whiawhi. Ia, tonu o le tātou porkalama le nā. Whamanuia te le lava le atua ia te o tau na maua le avanoa. E mawhai ei o tātou mafuta i lunga o tātou porkalama. Ia ele ngata le ia whapea le upo le atua. Ia ua tātou whaalongolongo i le nei a whiawhi. Talo i le atua ina ia whapena o na sosoani atu le mana o le anganga pa ia. E whapena o na whamatala a tili le upu i lo loto mo lo fina ngalo. Ina ia e malama ngō pie ma e talia no pie lo na upu. Ia ele ngata ia o le sosoani le upu o le atua. Ia i lo ora wha le anganga mo lo tangata. A whai e te le italia Yesu e avea maua lii mau whaola. O le teimin nei tō tuli fuai ma e wha to ese ma e te talo i le atua. Ma e talo Yesu tu inatu lo loto ma e salamo. Talia Yesu au ngangi atu ia Yesu ke viso. A veali nei a fiafi te talia ai o ia e whai mo lii mau whaola. Amen. O le nei vai tau o tātou o la ai ia o le tui whai ngō pie. Ua tele le sawa le poto ma le atamai ua psese a i solo le upo le atua ua liliu ma ai ia tātou tu mau pia i wha maun tātou tu mau li tātou tali tenunga o Yesu o le alopele o Yesu o le atua na awina mai ina ia whapena o na maliu mo oe mau ina ia mama ngalo i o tātou ang sala matutongi ai o tātou ang sala. Amen. O Yesu o ia lava o le ala ma le upumoni e le ai lava se tasi e sao atu i le tama pea le au noa ma le ui atu ia Yesu ke viso. O Yesu foi e tātou te maua i le ora e whaavau. Pe a whai e tātou te talia Yesu e a vea mō tātou a lii mō tātou whaora. Ma tātou tu mau ma tātou sa vavali pea ma whai le whina ngalo le atua. Ia, o le whaamanuianga nā mō i tātou. Amen. O lea, whaamanuia le atua le nei pō. Whaamanuia le atua ia maua se mālolonga lei. Talo i le atua. Ia whapenao na pui ia i tātou. Au lia le aso a te au. Maua so tātou wala fōu. Ia o le vi inga e whaafo i le atua. O lea awane i ngalo tātou por kalama i le astona i nei. Ia le la tātou whatasi ai ma le host o le tātou astona i pei o na masangi nei. Le sunga ia tara lei. E se kia mai Amerika Samoa. Ia i le astona i le teimi masangi. Ia i li tūla e ongo i le afiafi. O lea ia o le tātou por kalama le nā. Pa mole awane i ngalo share le tātou por kalama. Ia i lungo le Facebook ma le YouTube. Le ngate lea pa mole subscribe le kako YouTube channel. It's under Jesus is the Answer podcast. Ia i lungo le YouTube. Amen.
O lea whaamanuia le atua i le nea fiafi. Ia tātou whaatowha, tātou te wheiroa i le stona i le tūlai ono i le fiafi. Ia o nei teimi a le i whaumāle tātou pōkalama. Ia a vele nei teimi ia e whaatowha toa i le paso le tātou pōkalama i le nea fiafi. Ia le tofine ia fina manuia le po i le manuia le malolonga i le nea fiafi. Tu wheiroa i le stona i lungo le tātou pōkalama. God bless you. Manuia le tua ia te oe. Ia o le tātou pōkalama le nā i le nea fiafi. Ia manuia tele lava le tua. Ia manuia le nei a fiafi. Manuia e whiau mga ruenga. Ia i le aso a tae au. Pea uria, pea o tuai le ora ma le malosi o lea. God bless in the name of Jesus. Amen. Tō whai